Makanova na konferenciji Privatizacija medijoh šansa ljeboščezovanje postavila pitanje že kto vodzi ozbiljnu medijsku politiku u Serbiji i kto še stara o menšinskih pravoh keď slovo o informovanju. Tiž vyznačila, že Serbija potpisala važni dokumenti i že še u skladi z konvenciju o pravoh nacionalnih menšinov i Evropsku povelju o menšinskih jazikoh muša začuvati jaziki menšinoh prez informovanje. Jaki budu programi v budućnosti medijoh, kotri obstanju, či oni budu mać lektory za ruski jazik, či tu bude naiste ušaljivatske politiki kotra u interesu ruskiej zajednici. Očigledno, že tih garancijoh njet, a že menšinski mediji može budi zimboli peršine v derenju. Konferencija Privatizacija medijoh šansa ljeboščezovanja organizovana u ramikoh međunarodnog projekta Medijska observatorija jugovostočnej Evropi, zmocnjovanje kapacitetoh i koalicija za provadzenje medijskog integriteta i unapredzovanje reformoh u medijoh. Konferenciju potrimali Evropska komisija, Fondacija za otvorene društvo i Pokrajinski sekretarijat za finansiji, a realizuje ju Novosadska novinarska škola.